ni perezida Evaristo Ndayishimiye, General Neva. Disikuru yavuze yatangaje abantu benshi ndetse na n'ubu ngubu iracyavugaho rwinshi ku mbuga nkoranyambaga, yewe rwose n'iwabo mu gihugu cyabo baracyakomeza kuyibazaho utubazo twinshi. Disikuru yavuze mu rurimi rw'icyongereza, warayikurikiye cyangwa se wabashije kumvaho gatoya ngo uduhe ku gakeregeshwa? Twavugaga ku bigendanye n'inama yabereye mu Rwanda, inama yahuzaga ibihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, African CEO Forum, ariko kandi twakomozaga ku bigendanye n'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni Perezida Paul Kagame yatambukije, hakubiyemo byinshi yabwiraga cyangwa se yabazwaga n'umunyamakuru agerageza gusubiza ibyo umunyamakuru yamubazaga. Agira ngo ukomoze gato ku ruzinduko, narwo ni uruzinduko rw'amateka nyuma y'imyaka 9 Perezida Donald Trump abaye perezida yaba kuri manda ye ya mbere ndetse n'iyi ya kabiri agiriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Yageze uruzinduko yagiriye mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse ukurikije uko uruzinduko rwe rumeze, yagendanye cyangwa se yakoranye, yahagurukanye n'abadiplomate benshi bagiye batandukanye mu nzego zitandukanye, abacuruzi, abantu b'aba businessman mu bigendanye n'ikoranabuhanga, ba Jeff Bezos. Abo bantu bose yamanukanye nabo. Rura ruzinduko mu magambo make wowe warubonye gute? Ngero ntago ndi bujye byinshi kuri ruzinduko, ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu ari uruzinduko ahubwo rw'ubucuruzi kurusha politike. Yego, nagiye kubona mbona umugabo amanukanye n'abacuruzi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari bivuzeho ba Mark Bezos. yego, Banyiri Tesla. yego, kurusha uko yamanukanye na Mark Rubio. cyane ko Mark Rubio we kubyabanje no kugorana kuko banje kumuhindura izina kugira ngo yinjire mu Bushinwa. yego. Tshisekedi nk'umuntu uzi ko njye mbona asa nkaho yishyizemo umuntu cyane kuruta igihugu. Yego, azi yuko perezida w'u Rwanda ariyo yaravugaga ati ninguma ngaho mu kurahira kwa Museveni singende ngo njye kumva ibyo bavuga hariya. yego, birangira nsinzwe muri diplomasi, akagira ngo hari wenda gutsindwa muri diplomasi ya gutsinda muri diplomasi bisobanuye kuba uhari. Urakoze cyane. Wari ukomoje ku irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, ni perezida w'igihugu cya Uganda, mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu irahira rye mu bayobozi b'abanyacyubahiro batandukanye bagiye bitabira irahira ry'uwo mukuru w'igihugu, twabonyemo abayobozi bagiye batandukanye bo muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko ndashaka yuko tugaruka ku bantu babiri. Ndabanza nkubaze ku mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yakomeje kugenda acaracara haba ku bitangazamakuru bikomeye, yaba ku mbuga nkoranyambaga, nuko ari umwe mu maperezida baba barabihiwe n'urugendo yakoze rugana muri nubwo ibi byagiye biba byinshi bitavugwaho rumwe, ariko bikaba binavugwa yuko ngo ari perezida wagiye cyangwa se wahavuye ngo adasezeye. Ibyo bintu hari aho byaba bifitanye isano byenda guhurira cyangwa se bishatse guhurira n'imidugararo iri mu burasirazuba bw'igihugu cye, ubwo ndavuga Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni icyumweru bakoze, ni icyumweru gisa nkaho cyari gikomeye cyane mu bijyanye na diplomasi. Yego, cyari icyumweru cyabayemo ibintu byinshi bitandukanye by'uruvangitirane, ariko akenshi ibyagaragaye ni ibijyanye n'inama. yego, ngira ngo twarebye muri Uganda ibijyanye n'irahira rya Muzehe Yoweri Kaguta Museveni kuri manda ye yo kongera kuyobora abaturage ba Uganda ndetse na Uganda muri rusange. yego, ubonamo inama ya Afurika n'Ubufaransa yabereye muri Kenya. iyo nayo ni inama ifite byinshi isobanuye, yaba ku mugabane wa Afurika ndetse n'Ubufaransa muri rusange, ubwo turavuga Uburayi. yego, noneho tuza kubonamo kandi noneho n'inama ikomeye cyane African CEO Forum yabereye i Kigali, yari irimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma ndetse n'abanyepolitiki batandukanye ndetse n'abashoramari bitandukanye. Ndumva icyumweru nicyo ngicyo n'ibyo bintu byaranze icyumweru, ariko ntabwo twarenze inguhe ibyabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego,
kuko niho hagaragaye ko M23 yavuye mu birindiro byayo ikagaruka ikavaza mu duce tumwe na tumwe ikaza kwiyemeza kongera gusubira inyuma, tukabona wazarendo zisubira muri ibyo bice zivuga ko zamaze kuhabohoza kandi nta sasu ryavuze. Nibwo twumvise drone zirasa mu bice by'abaturage bituwe n'abaturage byo bita densely populated area. Yego. N'icyumweru cyaranzweho n'ibintu byinshi cyane, ubwo ndumva ariyo shusho nabashije kubona iki cyumweru yaba muri diplomasi ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Sanzwe rero iki cyumweru ni icyumweru n'ibyacyo ibyakiranze, ese habayemo ibiki, amakuru agiye akomakomeye agiye acamo udakwiye kurenza ingohe igihe uri gukurikira ku bitangazamakuru bikomeye ni ayahe? Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, ibihe byiza mukomeza kudukurikira muri hirya no hino hagiye hatandukanye mu mpande zitandukanye z'isi yacu, dukomeje kubasuhuza kandi twizeye yuko amahoro Nyagasani akomeje kubana namwe. Nk'uko bisanzwe rero tuba twagarutse, ntabwo twari duherukanye, ntabwo mwari muduherutse, ariko ni ya makuru aba yakomeje kugenda acaracara ku bitangazamakuru bigiye bikomeye hirya no hino ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, dukomeza kugenda tubakusanyiriza hanyuma tukayabagezaho gatanu kuri gatanu. Nk'uko bisanzwe rero iki cyumweru ni icyumweru n'ibyacyo ibyakiranze, ese habayemo ibiki, amakuru agiye akomakomeye agiye acamo udakwiye kurenza ingohe igihe uri gukurikira ku bitangazamakuru bikomeye ni ayahe? Kuri telefone, ku murongo wa telefone turi kumwe n'umusesenguzi, ni umusesenguzi mu bya politike, muri politike mpuzamahanga, ndetse akaba n'umusesenguzi mu bigendanye n'ubukungu cyangwa se imibereho y'ibihugu n'iterambere ry'ibihugu. Turi kumwe n'umusesenguzi. Twagushuhuje Bwana Tumugane. Umeze ute? Turi amahoro, tumeze neza. Umeze neza? Yego. Iki cyumweru nk'umuntu ukurikirana hafi yaba mu bitangazamakuru yaba ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi by'umwihariko hagati ku bigendanye n'ibihugu, mibanire n'ibihugu n'ibindi, cyaguhaye ihe shusho mu buri rusange? Ndagira ngo ugerageze kuturezimaho gakeya, utubwire uko iki cyumweru cyari cyifashe muri rusange. Ni icyumweru ni icyumweru gisa nkaho cyari gikomeye cyane mu bijyanye na diplomasi. Yego. Cyari icyumweru cyabayemo ibintu byinshi bitandukanye by'uruvangitirane, ariko akenshi ibyagaragaye ni ibijyanye n'inama. Yego. Ngira ngo twarebye muri Uganda ibijyanye n'irahira rya Muzehe Yoweri Kaguta Museveni kuri manda ye yo kongera kuyobora abaturage ba Uganda ndetse na Uganda muri rusange. Yego. Ubonamo inama ya Afurika n'Ubufaransa yabereye muri Kenya. Iyo nayo ni inama ifite byinshi isobanuye, yaba ku mugabane wa Afurika ndetse n'Ubufaransa muri rusange, ubwo turavuga Uburayi. Yego. Noneho tuza kubonamo kandi noneho n'inama ikomeye cyane, African Civil Forum yabereye i Kigali, yari irimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma ndetse n'abanyepolitiki batandukanye ndetse n'abashoramari mu bihugu bitandukanye. Ndumva icyumweru ni icyo ngicyo, ni ibyo bintu byaranze icyumweru, ariko ntabwo twarenze ingohe ibyabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. kuko niho hagaragaye ko M23 yavuye mu birindiro byayo ikagaruka ikavaza mu duce tumwe na tumwe ikaza kwiyemeza kongera gusubira inyuma, tukabona wazarendo zisubira muri ibyo bice zivuga ko zamaze kuhabohoza kandi nta sasu ryavuze. Nibwo twumvise drone zirasa mu bice by'abaturage bituwe n'abaturage byo bita densely populated area. Yego. N'icyumweru cyaranzweho n'ibintu byinshi cyane, ubwo ndumva ariyo shusho nabashije kubona iki cyumweru yaba muri diplomasi ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Urakoze gukomoza kuri mu burasirazuba bwa Kongo DRC. Yego. Nifuza yuko iyo ncamake uduhaye tugerageza n'ubundi kuyihuza cyangwa se tugerageza kubivuga, ariko tusa nkaho tubihuza n'ubundi n'ibibera muri kano karere. Igihugu cy'u Rwanda cyagerageje kwitabira ibyo bikorwa byose uko ari byose ubivuze mu bigendanye na diplomasi n'imibanire y'ibihugu.
wowe kuba u Rwanda rukomeje kuba ubona rukomeje kugaragara mu manama agiye akomakomeye atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse nayo cyitabira mu rwego mpuzamahanga, ubwo ndavuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ubona we bikomeza kugenda biguha iyihe shusho, cyangwa se niyihe shusho bikomeza kugenda bisiga u Rwanda mu buryo bw'ubudahangarwa cyangwa se gukomera? Urakoze cyane. Ni ikibazo umuntu wese ukurikiranira hafi ibi politike mpuzamahanga ndetse n'akarere muri rusange ashobora gusubiza bitanamugoye. Icya mbere, u Rwanda navuga ko rwashyize imbaraga nyinshi cyane muri diplomasi, yego, hanyuma ariko ikirenzeho bikaba gushyira imbaraga muri diplomasi ariko igendanye n'ibikorwa, yego, igendanye n'ibikorwa. Urabizi tugira icyo bita Rwanda Convention Bureau, ni ikigo gishinzwe ibintu bijyanye n'inama. Rwashyize ishoramari rinini cyane mu bintu bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku nama. Bivuze yuko rero hari ibikorwa remezo, hari politike iri stabilite, yego, umutekano ari cyo kintu gikomeye cyane gituma bose bavuga reka duhitemo u Rwanda ruze kuberamo inama mpuzamahanga. Rero navuga yuko ni iturufu ikomeye cyane, ni igitego cy'umutwe u Rwanda ruri gutsinda. Usanga iyo bavuga yuko u Rwanda ni rwo ruteza umutekano muke muri Kongo, ni rwo rugira gute, ariko ibyo byose ababirebera mu buryo bwitaruye bwo gusesengura babona yuko u Rwanda ahubwo ari igihugu kimeze nk'aho ari joint, ari igihugu kibereye kuba ahubwo cyaba umuhuza mwiza. Mbona yuko mu minsi iri imbere ahubwo u Rwanda rushobora kuzaba umuhuza w'ibihugu bigiye bitandukanye, yego, bijyanye na politike mpuzamahanga, ku bijyanye na politike mpuzamahanga, yego. Mu buryo bumwe bishobora umuntu ashobora kubivuga gutyo, ko buriya iyo turebye uburyo byagenze ntabwo tubona haravuzwe n'imidugararo iriwe mu gihugu, kubera ko ahubwo niba mwarabibonye neza Yoweri Kaguta Museveni amaze kurahira, yahise we agenda, yego, ajya i Nairobi muri iriya nama ya Afurika ndetse n'Ubufaransa. Rero ntabwo bifite aho bihuriye cyane no kuba hari imidugararo iwe mu rugo, ariko nanone ku rundi ruhande turaza kubona hari uruhande rurimo, kuko icya mbere yari azi neza ko Perezida Kagame yagiye muri iriya nama, yari afitemo ikiganiro agomba gutanga kandi gikomeye, ngira ngo mwaragikurikiye murakibona, yego, gifite byinshi cyari gisobanuye, gifite amateka menshi cyasobanuraga, cyane cyane noneho yibandaga ku bijyanye n'umubano wa Afurika n'Uburayi. Noneho Tshisekedi nk'umuntu uzi ko njye mbona asa nkaho yishyizemo umuntu cyane kuruta igihugu, yego, azi yuko perezida w'u Rwanda ariyo yaravugaga ati ninguma aha ngaha mu kurahira kwa Museveni singende ngo njye kumva ibyo bavuga hariya, birarangira nsinzwe muri diplomasi. Akagira ngo ahari wenda gutsindwa muri diplomasi, yagutsinda muri diplomasi bisobanuye kuba uhari. Ubwo urashaka kuvuga ko yaba yari ari mu irahira rya Museveni ariko nawe umutima uri ahandi? Ukuvuga ngo imitima yari ibiri, umwe wari i Nairobi, undi mutima uri Kampala. Yego. Rero ni uko nguko byagenze. Museveni akimara gushyira osi, akimara gushyira sinyatire kuri osi, undi nawe yahise yurira indege, ndetse mu gihe cyo gusezera abakuru b'ibihugu na za guverinoma, ngira ngo mwarabikurikiye, birangira babonye Tshisekedi adahari. Yego. Bwana Tumugane, mwirahira ubwo turacyari mwirahira rya Museveni, hagaragayemo akandi kantu navuga kadasanzwe, ni ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ni Perezida Evaristo Ndayishimiye, General Neva. Disikuru yavuze yatangaje abantu benshi, ndetse na n'ubu ngubu iracyavugaho rwinshi ku mbuga nkoranyambaga, yewe rwose n'iwabo mu gihugu cyabo baracyakomeza kuyibazaho utubazo twinshi. Disikuru yavuze mu rurimi rw'icyongereza, warayikurikiye cyangwa se wabashije kumvaho gatoya ngo uduhe ku gakiregeshwa? Narayikurikiye. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati uyu muperezida, ubundi buriya abaperezida ni abantu bakunda kwihagararaho mu rwego rwo kudacishwamo, kwirinda ko hari umuntu wabacishamo ijisho cyangwa se
ngo abone weakness zabo. Kuba perezida yarahisemo gukora iriya disikuru mu rurimi rw'icyongereza atazi, kugeza aho abantu bose bamusekana rwose, n'abatabasha kuvuga rwa rurimi bakamuseka, biriya bintu wabibonye gute? biriya bigaragara mu bintu bibiri. Yego, bigaragara mu bintu bibiri bisa nkaho bikomeye. Ntabwo buriya perezida w'igihugu ntabwo ari umuntu usanzwe, ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umunyepolitike, ni umudipolomasi, ndetse nta nubwo ajya yibeshya. Icyo avuze kiba ari icyo ngicyo, buriya gifatwa nk'itegeko. yego, kubivuga kuriya rero navuga ko ni uburyo, urabona ni perezida wa Afurika yunze ubumwe. yego, bifite icyo bisobanuye. icyo bisobanuye nta kindi, ni ukugerageza kwisanisha n'aho yari ari, kuko urabizi ururimi rw'icyongereza ntabwo ruvugwa muri Uganda. ururimi mu Burundi, ururimi rw'igifaransa ntabwo ruvugwa muri Uganda, ntabwo igifaransa gikoreshwa muri Uganda. Rero navuga ko ni uburyo bwo kwisanisha nka perezida wa Afurika yunze ubumwe. nta guciye mu ijambo, hari abasesenguzi numvishije bandi bavuga, bagenzi bawe bavuga bati umuperezida hari ukuntu buriya ngo igihugu cy'u Burundi cyaba cyararebye kikabona kwifungirana cyane, ngo byaba hari ukuntu byaba bibagiraho ingaruka zitari nziza, ngo akaba ngo ari amakerageshwa, ngo bari ukuntu bari gushaka ngo gusaba kwinjira mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Akaba ari imwe mu mpamvu yatumye uriya mugabo ahitamo kuvuga ikirimi cy'urwongereza, ariko bavuga yuko kituzuye, nyine ubona kimeze nk'umuntu ukiri muriga. Byo ubona hari inosiyo bifiteho kuba bo ubwabo bakiri singo muri icyo twakwita nka East African Community icyongereza. Birashimishije, nishimira cyane kuba rwose nabo bakabaye ba member ba East African Community. yego, ariyo mpamvu ishobora kuba ari reason behind yo kuba yaragiye kuvuga icyongereza, nubwo bitagaragara ko ari umu-expert cyane, ariko nta perezida wibeshya, nta perezida uvuga ibintu bitumvikana, twarabyumvise. yego. hanyuma kandi tukiri no kuri iyo ngingo, biravugwa yuko kuba ibibazo biri muri Afurika, muri Kongo, muri Afurika mu burasirazuba bwa Kongo, kubera yuko igihugu biri kugaragara ko cy'ikinyamahanga kiri kubyivangamo cyane, ndetse ari nacyo batezeho igisubizo cyane kuruta ibindi bihugu, ari Amerika. Birimo biranakururira buriya rwose na Kongo, ndetse yego n'u Burundi, yuko byanga byakunda nabo bagomba kwishakishamo ukuntu nabo bivugira ururimi rw'urwongereza batagombye kujya gutuma. Kuko birasaba yuko yaba perezida Neva igihe ari kuvuga ku bibazo biri muri Kongo, uzi ko akunda kubivugaho cyane, ashobora kuba yarabonye yuko iyo bivuze mu gifaransa message itagera aho itumvikana uko yayifuzaga nawe, ndetse na mugenzi we Felix Tshisekedi Chilombo. Hakaba rero ngo hari ukuntu buriya barimo barashakisha ukuntu abo batangiye kujya bavuga icyongereza. niba abona byumvanye, niba barabavugiragaho neza. Abasesenguzi basesengura ku buryo bwabo, yego, ariko ngewe icyo mbona ni nka complex priority yo kuba Uburundi bwo kugira ngo butazahura n'ikibazo cyo kuba basigaye ari singo mu gace, batabasha kwiyeda mu cyongereza, ariko ikabona politike yo kuvuga ngo bakunde babe. Tukirimo turavuga ku bigendanye n'ayo makuru urimo kugenda dusangiza, nagira ngo tugaruke kuri no nama yabereye mu Rwanda, irimo umukuru w'igihugu aho yabashije gutanga disikuru, ikiganiro, ndetse agirana n'ikiganiro cy'umwihariko n'umunyamakuru. Yavuzemo ibintu bikomeye, bwana Tumugani, ngira ngo waramukurikiye. Naramukurikiye Perezida Kagame aganira n'umupanalist umwe w'umwarabu, nibyo I think. Yego, ngira ngo hari ibyo twabonyemo. ngo yashatse kumutega umutego wa social media, ariko Perezida Kagame ati social media
ni turuzi nziza yo kugira ngo abantu bamenye amakuru, yo kugira ngo abantu bakemure ibibazo. Ntabwo mbibonamo nk'aho ari ibyacitse iba yabaye, ariko social media yagiye ku rwanjye ruhande ngifata nk'umuhuza w'abaturage ndetse n'ubuyobozi. yego anakomoza ku kijyanye n'umubano wa iriya bihugu byo hanze, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatira igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe Perezida Kagame yababwiye ko rwose sanction n'ubundi izo sanction zihora zitangwa. Bwana Tumugane, twavugaga ku bigendanye n'inama yabereye mu Rwanda, inama yahuzaga ibihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, African CEO Forum, ariko kandi twakomozaga ku bigendanye n'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni Perezida Paul Kagame yatambukije, hakubiyemo byinshi yabwiraga cyangwa se yabazwaga n'umunyamakuru, agerageza gusubiza ibyo umunyamakuru yamubazaga. Nakubazaga niba warakurikiranye iby'iriya nama, ese bundi iriya nama aba ari inama, ni inama bwoko ki, ni inama iba yiga ku biki, niba waragerageje kugenda ukurikira, ndetse unatubwireho mu ncamake kuri disikuru cyangwa se ku magambo umukuru w'igihugu yakomeje kugenda asubiza uriya munyamakurukazi. Navuga ko iriya ari inama ikomeye cyane. Yego, ni inama ikomeye cyane kubera ko iyo urebye ukuntu imyubakire yayo, uko inama iteye, yego, ni inama ihuza abayobozi. Ni inama ihuza abayobozi ku rwego rwaba abayobora guverinoma, yaba abayobozi b'ibihugu, yaba abayobozi mu nzego zitandukanye, yaba PSF, yaba n'abandi bikorera muri rusange, ndetse n'inzego. Ni inama rero iba igamije kurebera hamwe n'ubundi bijyanye yaba imibereho myiza, yaba ibijyanye no guteza imbere imibereho myiza, ubukungu, amahoro n'umutekano, uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'ibihugu. Rero ni igihe abayobozi baba basabwa gushyira hamwe imbaraga ndetse bakanashyira hamwe ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika kugira ngo umugabane wa Afurika wigire. Kandi muri iyo nama twarakurikiye hanagarutswe ku gukoresha ikoranabuhanga mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika. Ngira ngo mwarakurikije ijambo rya Perezida Kagame, yaravuze ngo Afurika niyo yonyine igomba kwigira kugira ngo itere imbere. Mu yandi magambo, nta sandipate ikeneye kuko available resources zose zirahari. yego, Muri Afurika ibura channel of communication among them. Hagati yabo habura imikoranire myiza. Ubwo rero navuga ko iriya ni inama ifite byinshi isobanuye, yaba ku rwego rwa Afurika ndetse no ku bagenerwabikorwa. Ubwo nimvuga abagenerwabikorwa mwumve biriya bihugu bindi byo ku yindi migabane, yabo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ngira ngo wenda wari ukomeje kuri ako kantu kagendanye n'imikoranire cyangwa se ubufatanye, umukuru w'igihugu yanagikomojeho atanga urugero ku kera ku gihe cya cyami. Ngira ngo narabikurikiye nanjye, avuga yuko rwose kera ku bwami ubona ubu ngubu imikorere iriho ari muri cya gihe cya cyami, ngo uko ibihugu byo muri Afurika byakoranaga n'ibihugu byabaga bikomeye. Hari akantu k'urugero yatanze k'ukuntu ngo umwami yajyaga avugana na biriya bihugu bikomeye bashaka nk'abantu batwara cyangwa se ibiki, hanyuma abikomozaho avuga yuko uyu munsi wa none ari ubwo bukoroni bwagarutse, ariko noneho mu ishusho nshya imeze nk'aho iteye imbere, aho ibihugu ngo byaba bikomeye. Alo? Ndakumva rwose. Yego, yavugaga yuko ngo ibihugu bikomeye biri kuza byitwaje wenda nko gucungira umutekano ibyo bihugu bikennye cyangwa se ubufasha biteguye kubaha, ariko bakabanza gusa nkaho basaba ibihugu bikennye bino bihugu bya Afurika ikintu kimeze nk'aho ari umutwaro, kugira ngo tubakorere icyo mushaka natwe muradukorera ibi n'ibi. Ibyo ngira ngo wenda biri muri disikuru yakomeje kugenda atambutse. Bwana Tumugane, turimo turasoza nk'iminota nk'itanu, nagira ngo ukomoze gato ku ruzinduko narwo ni uruzinduko rw'amateka nyuma y'imyaka 9 Perezida Donald Trump
abaye perezida yaba kuri manda ye ya mbere ndetse n'iyi ya kabiri agiriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Yageze uruzinduko yagiriye mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse ukurikije uko uruzinduko rwe rwari rumeze, yagendanye cyangwa se yakoranye, yahagurukanye n'abadiplomate benshi bagiye batandukanye mu nzego zitandukanye, abacuruzi, abantu b'aba businessman mu bigendanye n'ikoranabuhanga, ba Jeff Bezos. Abo bantu bose yamanukanye nabo. Rwa ruzinduko mu magambo make wowe warubonye gute? Ngero ntabwo ndi bujye byinshi kuri uruzinduko, ariko ikintu cyantangaje ni ukuntu ari uruzinduko ahubwo rw'ubucuruzi kurusha politiki. Yego, nagiye kubona mbona umugabo amanukanye n'abacuruzi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari bivuzeho ba Mark Bezos, yego, ba nyiri Tesla, yego, kurusha uko yamanukanye na Mark Rubio. cyane ko Mark Rubio we kubyabanje no kugorana kuko banje kumuhindura izina kugira ngo yinjire mu Bushinwa. Yego, ariko ikintu gitangaje cyane, ariko impamvu yatumye buriya bamuhindura izina Rubio ni iyihe? hari amazina atagomba kujya mu Bushinwa. Ubu ngira ngo nkanjye tugana Imana, yego, bora kugenda ngo ninjire mu Bushinwa uko mbonye. Igihugu cy'Ubushinwa giteye imbere, amasysteme yo bayinstaye mu buryo bwabo bwa gishinwa mu rwego rwo kwigira. Hari imiziro uriya mugabo yari afite, byabaye ngombwa ko bamuhindurira izina kugira ngo abashe kwinjira, systeme zibashe kumurekognisa muri Leta y'Abashinwa. Rero n'urugendo rwa rugamije ubucuruzi cyane, ntago bitandukanye n'uko Trump abayeho, ntago bitandukanye n'uko Amerika ibayeho. Bigaragara ko kize imbere cyane ubucuruzi kurusha cyane ko buriya Trump nubwo ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi ni umwe mu bacuruzi bakomeye cyane ino si ifite. Birazwi n'umugwiza atunga. Banavuga yuko bigoye kugira ahantu ajya, yaba hano turi kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo n'ibindi bihugu yagiye ajyamo, izo za Irani amaze y'iminsi. Bigaragara yuko ntago abagenzwa n'akantu kamwe. Iyo atari ibintu birimo business, birimo amabuye y'agaciro, birimo amapeteroli, birimo ibintu runaka byo gucuruza, aho hantu ntabwo ngo wapfa kuhamubona. Amerika iyobowe na PSF, ariko tubyita. Yego, nicyo kintu kigaragara. Ntabwo tujya tuvuga ibintu byinshi, nta busesenguzi buhagije burimo harabuhambaye. Barayobonye yamanukanye n'abacuruzi kuruta abanyepolitiki. Hanyuma muri kwa guhangana kw'ibihugu, bikaba nanone bivugwa yuko nyuma y'urugendo rwa Trump yagiriye muri kiriya gihugu, ngo Ubushinwa bwaba burimo burategura urundi rugendo rw'umuperezida ukomeye, ni Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya, mu gihe kitarambiranye nawe ngo tubibone yakandagije ibirenge kuri buriya butaka. Nta kintu kidashoboka cyane ko bose navuga ko buri wese arimo arakoresha egoiste. Yego, buri wese araharanira inyungu ze, ari byo Perezida Kagame aherutse kugarukaho mu nama ya African CEO Forum, avuga ko Afurika ubwayo ari igomba kwigira. Nta ukunze ifite hanze, nta muntu uyifitiye impuhwe, ariko ni kuba ku bumwe bwayo ngo ibashe kuba yatera imbere. Ibyo ngibyo Afurika ntabwo iteze kuzatera imbere. Ngira ngo binahuza n'ibyo Muzehe Kaguta Museveni nawe mu kurahira ko yavuze ko Afurika abantu bakwiye kurenga imitekerereze y'igihugu, ahubwo bikagera ku mitekerereze ya Afurika. Yego, kuba igihugu igomba kuba strong, ikaba ikunga ubumwe, ikigira. Ni ibyo ngibyo abo bantu babiri bahurijeho, ari nabyo ubona hariya muri Afurika, muri Aziya ndetse na Amerika barimo gukora. Iyo ubona Trump ajya mu Bushinwa, ukumva ngo Uburusiya bazaza mu Bushinwa, ibyo ni ibintu biri aho ngaho barimo baragaragaza ubumwe bwabo no kugira ngo bubake umugabane wabo, banubake ubukungu bwabo, babustabilize. Ariko twe niturangara gatoya nk'abanyafurika, turaza guhura n'ikibazo nk'icyo twahuye mu kinyejana cya 19. Yego, dusoza, nta jambo ry'agakeregeshwa waba ufite wabwira abakunzi bacu ndetse n'abakunzi bamaze kuba benshi bawe bakadasohoka, dore ko bamaze kuba benshi? Icyo nababwira ni uko umuntu uzi ko atarakora subscribe ku Butumwa TV rwose yaracikanwe, kuko niwe kuzajya akambuka ibiganiro by'ubusesenguzi, kandi ubusesenguzi budafite ikindi bushingiyeho, ahubwo bushingiye ku buhanga ndetse n'ubunararibonye. Yego, turagushimiye cyane Bwana Tumugane. Urakoze.